Preston Tensong habai jingkran haka jingelang penkun yaka lempung football amadan New Nongston ulakran syai panakaliang ka sorkar kelamang lani estimate kumba arklur tingka yaka surak pa nyo kilometer kabana po sor Nongston shado sopyan mene ngadang yat yaka tei ke jaka nado sopyan hado Nongston bat ngaru ngala sanut pa namar anda ngala rung syapo Nongston ka surak nang te sopyan kalong kabarit leni single lane di ngakwa pan penbena hakipat pa jang kasor Nongston hakani kapor bana kaliang kasorkar ngila dep pen kre leni estimate bat shen ngin sayo ya ka sanction ka ba arpa arklur tam nakabenta kani ka surak ang upa Preston hakamat ki hajar ki padba ki balawan saki ya ka jingina kai final football hamadan New Nongston kani ka jingpen mana padba jonga kalong namar ba kani ka sor Nongston ka day ka way ne ki nong ba bara rem tam ka day ka district headquarter ka bala rem tam hapo ka jila ka jongi bat ru ka badan kam tam hakini ki juk bat kisngi ki pamenta day nak takadaw ngakwa pan ong baka jingman jongi ka sorkar bat pi ki padpa kalong bangidon ringkan ha kapa ki dangbon ki weipat ki project ki bang ngin sanang le ha ringkat UMLA jongpi naga benta kalaway jong ka Nongston bat ka district baro ka way ulaong adu kadong ba anong stoy manya kadang iayat na katiga jaga kwa panetu yapi bangarong isanod ba amaran nga rumah akan ika nomba kasulok kababiang dinay nangte na sokyan kadika single lane kabiong tenga kwa panpenbena hakmat jongki akan kapor panakaliang jongki kasorkar nila penkre ya KS jengit Batsen pinsayo ya ka sanction kaba arpo arklur tam ya kanila surat kajampi amne apo Nongston akaba ngasno ong bakani kajing penbena batba kajonga kalong namar bakani kanongba Nongston kade ka way kanongba kabarim tam ka district headquarter kabala rim tam mahapok ka jela ka jongi badru ka badon tam ha kani ka juk bat kaski ka bamenta tinakatadaw ngakwa kan ong yapi ka jing kemen ka jing snobha jonggi jongi ha kani ka no paiski kanang penbang susu kanang pensidhem susu akaban nakalian ka sorkar ni don benta batki cipat ba kanong Nongston constituency Barokaway pan penbena Ahmad Jongpi bangiadon rengkat nakaliang kasotar pati cipat ba Nongsong jong Nongston constituency Barokaway patambun kiwe pat kikam ki bangidangnya sanjur rengkat baru Emily Jongpi pan angesken hati kistem ki banwan ina ya kapan pendet ya kiru kum kini sanut mabigi paila kamtam ya kani ka district headquarter amni apo Nongston